kasaliliman ko. Rakaj o korastacho nan program elangan kelap. Programnya makin kapeseway iren tato kasampalakan sang ni opsin kapina. Hari monaj pan pacawan pa kita program watch. Kay pani pawanarakso ko and pawan payo. Hachmal wow kan kuprensunan kan wawan kilikan nalag nan kaniyakan. Hachmal wow choror ong kapnan wain pawan pay karyawan kapna speaker and pawan pay legislature so kopong labalab o labalab kay ti koros kan paliyang siyag momotso government o wawan kachon way yunsak. Nataan pachuan pa kita program which yayangan kelap yay Wensley Nyrens o Fraulein Frederick Rakaj o Koros Pacho nan program and angan kelap and week watch. Irakayo nialam en September tayo karya katriyasak irail Queen and Minimin and local government kan and takan lagan ponpay. Pachuan kapese aray small plan and tatok and apple pen COVID ay saktuaw ong kapna Oliver karyaon kapna Premen o Pohnpei State COVID ay saktuaw task force. May pachuan ulian government and taken maslagan Pohnpei kan yay mayangaki Honorable Smitty Clark Mayor and Pangalap o Honorable Senart Leopold Mayor and Wayne Naquaro. Mr. Patrick Blanc, na pachawan wulianti, Queenwatch o Kapese, Pilanwatch, o niyan sa watch pachawan sawas, o kaway tata Pilanan Tatokwatch. Pilanan Tatokwatch, itawain siya, kusantin tatongkan, na pacho, ng Sabonmen Pohnpei State Pilanan Tatok, ang mepit, apwelpen kanay and sinsak, tayo konachakan, pil, tuwan apal ong rail and takayakan and suma COVID ay saktuaw magmagatinaраmas warranty o kachororlan aramasakan. Nialam and September tayo riyakatriyasak kasarawi mochamochyo pachawan uyawiyar ong kachororlan wal the watershed forest reserve nan irapenwain kichi. Sanglin Duan Kawait and Mr. York Hansen, the Pachawanapali Project and Rich to Reef, Pohnpei State Public Law, Nempe, Eo Lepinlain Upgrade sa Kwalo, Lepinlain Walisa Kisu, Nepinlain sa Wache at Alikay Pohnpei Watershed Reserve and Mangrove Protection Act of Kit Tuwab Walisa Kisu. E Pachawan Kokota, Kwen Kawata, Apali, o tantara o chachag ni kanay na normal and nanwalakan o lenlang naniyangkan. Epil pachawan rosa kukutan irapen watershed kan kwen kagan kasurela deklaleti kwe aramas enter sairata wasa kasambal pukaj. Tatokwat chapta sang ni rosa and queen and wawan wain kichi o mechawa pachosang ni kaway taniray chon wain kichi o surveyor sang kampansa. Ira kasilo. Ni September iso and parya katriyasak Sabonmen wain kichi COVID ay saktuaw task force pachuan kapese sa Mularail emergency response and preparedness plan ong kapna Oliver karyaon kapna Premen o Pohnpei State task force. Kichi task force chairman ye Mr. Ermin Semes na matawantet kichi. Me pachawan kamawa kapese watch mayangaki sa Mulmaray Pilanan Tatok o Karapen Queenwatch. Kabina Oliver kapang ang chairman ng task force pwede Pilanan Tatok niyeto la o pilew kalipa ew ire mesansan ng Pilanan Tatok mayay social distancing te kasigilan paspenen aramas me inenen uya ew ire kasambal melal ang ni patarapen o irertiyan tobasang and COVID ay saktuaw. Kapila Oliver, piltola o kamawagachon kichi task force
o Ponpei Task Force Ranwia Men Kalmangi Mau Ong Chonway Puran Kachkala Pachpenen Aramas the social distancing Epiltola o Kalalapak Makainten Kichain a East a Makainten Match a Yat Irakapayo Niapang in September Isak Paryagatri Isak Captain Oliver Kasamoyer Her Excellency Carmen Cantor U.S. Ambassador Ong FSM Ong Nat and Pohnpei State EPA Office Caravan and Ambassador Cantor Parak Nan Office Wedge Yeyen Kak Pachawanta Kakonen Ed and Kit O Pachan and Peel Ong Tatok and Kamakal the World Cleanup Day Mawiyawiyar September Isak Riyaw Riyakatri Isak Captain Oliver William EPA o Wayne Pohnpei o Wiyas Sabunman Wayne Pohnpei Kapang Ong Ambassador Cantor Puekisawas Masansan Ong Kamagaltan Wayne Pohnpei Captain Oliver Pilwiya Chungal Kapang Ong Ambassador Cantor Puekitatok and Kakelaka o Kachela pa Eupene and Nanpungan Wayne Amarka o FSM Ap Melan Wayne Pohnpei Sang Paraker Iraiso Peitikan Nan Wayne Pohnpei Ambassador Cantor Pilwiya Chungal Kapang Ong Kapina Oliver Puegu Uchuch o Sawas and Kapina Chungal Office Chokitar Nantatok and Parak Iraiso Peitikan and Wayne Pohnpei Ranan Kamagaleta Micronesia Yay September Isak Riyaw Ira Kalimao Niapang and September Isak Paryagatri Isak Waliapan Pohnpei Kan Nan Joint Committee for Compact Renegotiation the JCRP Speaker in FSM Congress Mass Mr. Pedro Henry o FSM Vice Speaker Esmond Moses Paraker Kopna Oliver Karyaun Kapna Perman o Israel Cabinet Member Kan Nanan Kapna Wasan Meeting Karaban Meeting Wedge Yay Israel Waliaban Pohnpei Kan en Kakapa sa Irakap Kan o Mawiya Winan Israel en Tauchik o Onon Sapal and Inon Minimin Salatak the Compact or Free Association Nan Pungan Wayne FSM o Wayne Amarka JCRP Chairman o former Ambassador Mr. Esterio Takasi Pachewan Aralabeta Tuan Paitakan Mamiyayar ang Onon Sabal and Nan Pungan FSM o Wayne US Ambassador Takasi Pachewan Mairakan Makaranyang and Solamana the expire Man Inon Minimin Salatak Mayangaki Sector Grant Akoy Federal Program o FSM Trust Fund Yay Mawiya Chilaban Mama Sananan Pungan FSM o USA Ambassador Tagasi Pachewan Mawayne America Pachewan Kasalatar Israel the Arail Inang and Men Pausala Inon Manamin Salatak o Pueki Mokmagatan Wayne China Nan Labinset and Alata and Wayne America Arail Inang and Men Tatak o Sawas Apple Kelaila of Melal Nan Micronesia Ambassador Tagasi Pachewan Mapaluriao the negotiator kan Sang America o FSM Pachewan Pungipana Ranwaya Wanarail Kak Chorus and Kak Konabata Mekoch Paran Kak Eukiyang US Congress o FSM Congress ni Iwin Paraj Governor Oliver Wiasabal Makapung ang Ambassador Tagasi former Speaker Pedro Henry Vice Speaker Esmond Moses o Mr. Abel Ilon Pueki Kabasamamia ang Irakap kan Mara Eukiyanger Wayne Pohnpei Sang Department of Health and Social Services ang irairan COVID-19 saktuaw report ng babay saksulu Mechkan yay nambakan ang nansampa o nan labansetwaj Irakawanaw Iran kabasa bansawmaw takabansalet coronavirus nampakan ng sampa aramas riyatab wanarar tuwalaw wananan kit
isu pagituak leman case kaup aramas walanan isukit abkuwalyakan wanaman mabachuan mekelar somawaj aramas walanan tuwapki lemak leman o ongnan wainawai aramas tuwakit walupki lemak leman case kaup aramas wanapki lemak seleman o mamekelar somawaj aramas walyakan leman nan wain kuam aramas kit wanapki ek tuaman case kaup aramas lemak tuaman mamekelar somawaj me ek leman o nan wain sianamai aramas lemak walaman case kaup aramas aman o mamekelar somwa covid isak tuaw me riyaman ira paisu o paimsaklan ira sang Honolulu Civil Beat Irail Chakchakan sang US Federal COVID-19 Team Pachewan Peitier Amwin Away Paren Sawasa Iman Muniriyaw Mepacho Oahu o Enyang Sawas o Pali Irail Somaukan Me Yang Atar Somau Telumum COVID Saktuaw Sang Nepalian Nuso Hawaii Pachewan Kanakalar Wiyapakaras Merasang 30% walisa ka ni Rail Chokchokan and National Guard Kochochola o alaltan Irail Chon Tatakan o Chon Tatak Chekan sang Palkoros Mekak Abali Somaw o Kasawala Somaw kan ang imon muni Chekan te wasa Chekan Mech Mekam Sakalar Programen angin kelap Megan konoptasang option kap nanwin ponpay Sabachuan puram lukluke kuprakan ang nan programakan meban pachodomor kalangan o kasalelia.